Biyag ti tao. Aramidon tan tinabayagan nga ibagbagan ni nanang kadata. Ti panangampon tay ti ibilang takas pudno nga anak ta. Ha? Apag iso, kabulanan ang ti kabagis ko iti bunyag. Kaya't na ngay paampon ti sikog na kadata, apama na makapagpasngay. Sige. Panunutan ta pa'y anaimbag day ta, Dennis. Tanarigat ti agdardara sunos. Anya ti amom. Amangan no agbaliw to ti panunot ti ina ti maladagan. Kat subyon na mutla ti anak na kadata. At danto pirmahan tayong agreement iti panangipaampon iti anak na kadata. Kasta ti aramidon tayo, tapno makasigurado ta, hani. Sige. Maturog tan. Tapanunutak ang naimbag day ta, honey. Good night. Good night too, honey. I love you. Sleep tight. Same to you, honey. Agpag na pagnaak man payla dito'y taon. Gagaraag ti agpalado nga agawin. Ta sigurado akulitin nakmanan ti asawak. Ay, ti kayat ko. Agtaod mismo kada kami iti asawak ti agbalin nga anak mi. Kasano ko ma? Ay, anyan. Nagrigat laki ti. Ay, anya ka matin. Kita ang man mo ti pagpagnaam. Aimee. Oh, kumusta ka na, Aimee? Nasaya ta nagkita tamad langin. Eddie, si kakadidaytan? Katuan man. Apay, nagbaliw ka di tilangak. Ah? Kwa. Dandan hindi ka nabigbig. Talimok magka. Wait, Ah? mabalin ka kading awisan. Mangantay ti restaurant. Ta, ano ti kayat ko nga ibagakin ka? Sorry, Eddie. Ngumadan asawak. Naalas akitaan para kanyak nga agkuyog na. Taadakit nga rodan asawak. Oh, anya ko ma. Awan mat problema ito dayta. Mangantala ang matiti restaurant. Saan ka di? Ah? Ay, sorry talaga. Ngamli ka mapatgan itikid daw mo, Eddie. Sige Panawan kan tagawid akon. Bye. Saan arumbang nga entertainek pailaan ni Eddie? Agdiretso akon iti ayan ti paglugan. Tagawid akon. Excuse me, makipagnaak man. Excuse me. Agyaman. Makipagnaak kakapsat. Ni Eddie ti mo nagdito'y chip. Agabay ta, Aimee, ha? Bayad. Dua kami, kapsat. Eddie, papanang. Nagsina talang arod itayan. Sinurot ka nga ron. Mapanak mat iti papanam. Anya, madadadaal ka din ti ulong, Eddie. Balay mi iti asawak ti papanak. Apay kumaamapan ka ijay. Dakas ka di. Di ka matanakan. Sa anak nga garami iti dakas. Kaya't ko natin makigaya mi di asawa mo. Saan? Bumaba ka matlaan. Para! Apay pinaram. Bumabakan, Eddie. Pangasim. Manjak. Sumurotakken ka kunakman. Anya. Ala. Duatan abo maba. Umay ka nga rutan, Eddie. Okay nga ron. Nagsina kami ni ti kaliblibin ko, Aimee. Saan kami nagkasaro? Natulagan ti kasarmi. Ngam nakitaray mata ni ti maysa atumboy. Nasakit nga kloran ti pananglipot na kanya. Anya nga ron. Tsak babalin nga ikamat ti bagikan ko no talaga di na kon kaya. Ayan na nga rod itan, Eddie. Tsak ko na mo. Nagrikat gayam ti mayadayo ti nobyo wano nobya.
Tabayat ti kandak iti abroad, isumet ti pananglipot na kanyak. Di may sabay a pagsakitan launay tinakam ko. Tumboy pa'y tinangisukatan na kanyak. Mga ano adamit pagkurkurangam kan kuana. Iso ang nagsampulan iti sa bali. Tilang presensyak ti amok ka nagkurangak ken kuana. Tano pinansyal. Iso amin ti mangigigam iti sweldo. Ken on time ti panagaw-awag ko idi ken kuana. Talagakit ti abalang kantis da siya babae. Aging ka kadiit na, kat saan ka pa'y anak kailiw-liwaw? Saan man nakailiw-liwag ako. Sayang lang. Ti? Masayangan na nga putasan adata tinagkagasat. Edi, pinaglabas kat nalpasan. Nagsarita ang taan na imbag di panagsinat ta idi. Saan ka di? Naragsak di panagsinat na kasi agayan ayan. Di ko nam, Aimee. No para ka, naragsak ka. Namsyak saan? Puno nga danobya ka din. Sikalat tatilinaon ti puso kan panunot ko. Apay sika napukaw ka din ti sigod dariknam kanyak. Ti imak, Edi. Pangasim. Ang mga nood na makakita ka data dito yung restaurant. Sungbata mga rod ti sarodsod ko. Napukaw ka din ti sigod dariknam kanyak. Saan ka din nga ay ayaten? Saan matamatagtaga rin ni Aimee Asimbang put anak ko? Bye-bye anyo ratanana. Amo ka na bandog da dyan nagapo di opisina da. Nagdiretso iti silidyo, kat saan anaguni Apulos. Manipod simrag, saan mo tanarimrimuar. Sinirip ko itay. Nakaidda iti katrimi. Iso nga muklatan na bandog da dyan iti trabaho na nanang. Ay, maikawa ak lang amin. Italaang matakas jay. Ang mga nadamot madiarikrik naan na. Ha? Damagam tama nga nagsakit mo taditay ammo. Tapno masigod maipakita iti doktor. Saan mat siguro nanang? Kasi tinako na kita Bandog na la siguro da dyan. Imawag ti kabagis ko iti bunyag. Nakapas ngay ka no, nani. Kasta ka di? Babae timpas ngay na. Naglumpo ka no nga ubing. Kayat mo, tenta sarungkaran iti ospital nga ayanda? Patsik amay ayo ka na makitam ti maladaga, hani. O niya, alaantan? Si papalubos mo't di inana amang ipaampun iti anak na kadata? Uray saanan, hani. Ha? Apay? Kaya't ko nga agtaod amis mo kadata ti padakilanta nga anak. Anya? Kasano ko maamapasamak na ita? Kat amumot sa anak ang makaputot. Ta baugak kat nga ron. Panangin sulto mat kanyak na ita nga aramidam. Sorry. Pakawanan nak no nakaisawang ak iti nakasairan tirik na. I'm sorry, honey. Aimee. Awan intention ko amang pasakit kan ka, honey. Sorry. Ala, lipatan mo na dyan. Maturog tan. Aging gaita. Diyak pa'y lamapunas iti panunot ko tinaibaga ni Eddie kanyak. Presko pa'y la iti panunot ko. Siyak ti mangipaay, ti sana may paay ti asawam kan ka, Aimee. Ikan ka iti anak. Nailawan ko lakit nga ruten tinagsao iti nakasairan tirik na ti asawak.
Naimbag ta nalapdak tinagsao. Dandanin na ibagak ti imbaga ni Eddie kanyag. Ay, naimbag lakit din ta natagpulak tingiwat ko. Saan arumbang dayjay ang naibaga ni Eddie kanyag? Diyak kaya tagbasol. Ni Eddie. Hello? Hello. Kumusta, Amy? Sukunan ka no madamdama, ha? Anya? Saan na mabalin? Kan mabalin ka di? Di mon ulitan ti mga wag kanyak. Sige, bye. Ops, mabitlaeng. Sumbartampay nga umuna ti saludsudakan ka. Sagbay nga hindi pa ti cellphone mo. Ibagam adagusan. Nakapagpanunod ka ka din, itinaibagakan ka. Kaya't ka atulungan. Umanugot ka kaminen itimbagak. Tulong kon ka na kayong agasawa ti planok. Maadaan kayo iti anak. No umanugot ka itimbagakan ka. Saan? Lading ngitak, Eddie. Ngam saan arumbang ti pampanunutam nga aramidan. Ha? Apay, di mo kaya't ngagragsak kayo iti asawam. Ulitek nga ibaga. Anak, ti kapatgan ka na iti agasawa. Ipaayan ka iti anak. No agsikugkan, jakton agpakpakitakin ka. Promise. Sige, bye. Aging kayta. Diyak pa'y lamalipatan dagitim bagbaga ni Eddie kanyang. Kanayon nak adagulitan day at tao. Ngam no maminsan. Kasla kayat ko ti bagbagana. Uray asino mat siguro anaganak. Talaga akasapulan na ti anak. Kaububing akpay. Iso amasapul ngagsikugak mon. Tano bumakatakton. Diyak to agsikugan. Anya nga tano tutupak dayjay nga Eddie. Total, kaya't nalaang mati makatulong akas iti imbagana. Ngam, no aramidak ti kasta. Makabasulak. Anya nga tati aramidak. Naimbag nga oras mo, Hilda. Oh, Amy! Nakalagip ka mo tapi masyar. Sumra ka ah. Agyamanak. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka, friend. Iso nga imayak. Anya day ta. Agtugaw ka pa ah. Ang mangisagana akbiti ti merienda ta. Saanan? Napsugak pa, Hilda. Madamdaman ton. Sige nga Rod. Apay, anya ti bagal friend. Dakkel ti problema, friend. May papan iti anya. May papan ka di iti saan nyo apan nakaadaan iti anak iti asawam? Di mat ko naman aklon munday ta. Nga uray saan nakamay payan iti anak ti asawam kat ayayatamlat ta. Awan nagbaliw kan ka saan? Wan. Ngam, kayat kunti maadaan iti anak, Hilda. Iso ang kasapulak ti balakad mo. Ni, anyat kaya't masawan. Mangampun kayo iti ibilang yung anak, kasta ka di? Diyak kayat ti mangampun, Hilda. Ah, anya nga Rod? Kayat ko nga agtaod amis mo kanyak tagbalin nga anak ko. Kasano nga Rod na mapasamak dayta? Kat di nakamot maipayan iti anak ti asawam. Adda agbulboluntaryo amang ipaay kanyak iti anak, Hilda. Anya? Ala, anya ka din dayta nga ibagbagam. Hilda, gayam ka. Iso apang nga asim. Kanunungan nak iti dayto a planok. Suportaran nak kuma. Kasla kayat kumatan ti idijaya dayja a tao. Tano maipaayan nak kano iti anak. Saanan nga agpakpakita pa'y kanyak. Apay, asino nga minday tao? Ko. Ni Eddie nga ex ko, Hilda. Anya?
Ay, apay Amy. Nagbaaw ka din ti panagayat mo kini Dennis nga asawam. Saan? Saan Apulo, Silda? Ay ayatak ti asawak. Awan tinagbaliw kanya. Apay nga ron nga ramidem ti kasta. Kat iti pay ex mo. No sa bali ang lalaki, wan, mamati ak siguro. Nga mga no anak laeng ti kasapulam. Ngam no iti ex mo, kasla jackpot yan. Patyan na kumahilda. Jakon ay ayaten day nga edi. Nagdisnudo lang amin amang ipaay iti saan ang maipaay ti asawa kanyak. Iso agon dawaya. Ay, sorry friend ngam jak kanunungan dayta. Anya? Sana gaputag gayem takat kanunungak met amin na napangedeng mo, wano planom. Nga uray makapadakes met kan ka. Basol dayta pampanunutem friend. Isa pa nga asim, di mon patuluyan. Sige. Mapanak nga rudan, Hilda. Amo ka na sa irtirik nam, nga mo kailangan ganyak. Basta saan ka mailawan, tadyak kaya't ang makaaramid kay ti sana may parbang, ay mi. Sige, patuloy akong Hilda. Kat agyaman naklangan. Unak no kanunungan nak ni Hilda iti pangadeng ko. Ngam saan mat gayam. Awan pa'y serbi na agayam. Ay, jakla ko man imbagbaga ti plano kan kwa na. Nagkamaliak iti inasit kan. Oh, makaamuditan. Patga kun ti bagbaga ni Eddie. Kaya't kun ti maadaan iti anak. Numapakawanak ti asawak. Pagyamanak. Ngam na saan, awan maaramidak. San abali, tadan tumiten anak ko, nubilang lang. Mama, di yun ilako ti balay tayo iji probinsya. Dahil ito ti pagnadan mi kani Aimee. Anya, edi, makulkulaapan at talagan ti panunot mo. Di mat addan asawa ni Aimee. Wen, sinaan nanto day jayen. Di namat maipaayan iti anak ni Aimee. Anya, Siyak ti makaipaay iti anak kani Aimee. Iso siyak to ti pagtinagan na, Mama. iho, nagsina kayon kin ni Aimee. Saanan anawaya? Sumapol ka laangan iti sabali nga ayatam. Pinadas kon ti nakiinayat iti sabali. Ngam ni Aimee lata ti linaon ti puso ken panunot ko. Edi, Umadanin ti panagdan nami, Mama. Iyawid kon to ni Aimee iji probinsya. Isa di yun ilako ti balay tayo ijay. Ta ijay to ti pagnaadan mi iti babae nga ay ayat. Hello, Eddie. Inawagan ka, taamo ka saan ka pa yan nakaawi di balayo. Wan, di nakaw-awagan no ada kay Jebalay. Ta sigurado ang mga ti asawa. Onya, nakadesisyon kan? Matungpal mo nga tati Karim. Akalpasan ti panagsikog ko. Adaywan akon. Juan, kaya't kayo tulungan ni asawam. Tulong ko na ito'y kada kayo. Tapno maadaan kayo di anak. At ad-adda abumigkat ti relasyon niya adwa. Ha? Masyanak ngamin kada kayo. Diyak kaya't amadadaan ti relasyon niyo gapo iti sitwasyon niyo. Napatag ti anak iti agasawa, Aimee. Wan, amok dayta. Kasano nga rod? Karo nga kita ta. Nga guyog ta. Urayom ti text ko inton maminsan abigat, Eddie. Aimee, Rabin, di ka kadipay maturog, hani? Diyak pa'y makaturog, hani. Umuna ka lata na maturog. Adamat madlokokan ka. Manon arabi akasta ka. Kaslada na unag pang panunutan. Awan, banog ko la siguro dayto, Dennis. Maturog ka nga minan tapno makainanakan. Wan, madamdam mabasit. Umunakan ang maturog, taggata sakpay.
Nakaturugan ni Dennis. Iimpaki kong dagiti balunak akawis ko iti sumagmamano nga aldaw akaawan ko dito'y balay. Pakawanan na kumaapo iti da ito'y nga aramidak. Amom ti tarigagay ko ang maadaan iti anak. Diyak kaya ti agbasol. Ngam kapilitan nga aramidak ti kastoy. Kontra iti panunot kan riknak ti kastoy nga aramidak. Diyos ko. Ngam mapilitan nak. Iso apakawanan na kuma. Kat sapay kumamot. Tamapakawan nak to ti asawak iti kastoy nga aramidak. Ngam no bilang dinak tumapakawan. Maawat ko. Okay nga rod. Agyaman nak, Amy. Sige, sukunan kain ton bigat. Okay, bye. Sino jay kinasaritam iti cellphone mo, iho? Ni Aymin sabat. Wen, mama. Ket at the good news ko kana kayo. Anya da ita? Siya, ti pinili ni Amy. Da kamin tag denay tag nanayon. Iso ayawid ko ni di probinsya. Anya? Sinaan nan ti asawa na kasta ka di? Wen, mama. Iso nga gawid kami ni di probinsya inton bigat. Jakon pa umayan di ti balay. Ta sigurado amabain ka na kayo. Iso nga agdiretso kami ni di probinsya inton bigat. Anya? Papanan ni ay may anak ko. Hape adakkel jibag na arimwar dito'y balay. Adda seminar da na nang. Talo, wano, upat ka nung aldaw ti kaawan na dito balay. Nay, itaman pa'y nga dadarayan na seminar. Wana nang. Taiso ka no ti dinutukan ti busda nga umatenda rin ti seminar iti sa bali a lugar. Nagbayag mo ni Eddie. Kuna na adito'y ti pangurayakan ko na. Ngamjak mo't mapasungadan ng tilugan. Danda ni may sa oras kun nga agur-uray dito eh. Ngam awan matan. Awagak man laangan. Hello? Ha? Hello? Ni ka din na namalya dito eh. Wan. Sino da ito'y? Ni Amy daytoy nana. Kuha. At ang amin saritaan mi kini Eddie. Nga agsarak kami ita. Ladingita kay mi. Ngamintaray ko ni Eddie dito ospital tanaatake. Kat 50-50 tibiyag na. Anya. Sa dino nga ospital ti ayan yun nana. Ibagayo ta umayak. No kasta, saan apod no timbaga ti anak ko? Plano yun ti agden na ije probinsya, ay mi. Awan saritaan mi akas tanana. Basta ti kunana, kaya't na kami atulungan ni iti asawak. Iso ang nakasagana ang mangipaay iti saan ang maipaay ti asawak kanyak. Amok asaan ang maiparbang ti anugot ko. Ngam ikidamak ko man. Ngam kastoy matan tinapasamak iti anak yun. Diyak laing pagarup akas ta ti saritaan nyo. Sigurado asaan na kan apalubusan nga umadayo. No natuloy ti panagbiyahiyo, ay mi. Agkakaribuso dagiti nurse. Diyan anak ko ter aribumbungan da. No kasta? Natayin ni Eddie, Amy? Juan Hilda. Friend, pakawanan na ko. No nabayag ajak nagpakpakita kan ka. Aklunak. Nasair tirik nak gapu iti panang kontram kanyak iti planok iti kalabas. Kat, kumusta gayam day ja planom, Edi? Itala ang maamiris ko. Saan arumbang tikas di aplanok? Dandaniak na ilauan, Hilda. Iso apasensyakan. Nulimod aginura ka gapo iti saan mo apan ang kanunong iti plano. Nagbidutak, friend.
Nala, nasaya at mat no naamiris mo abidot na jay awagas mo. Ay mi. Ay, mi, honey. Itay ka pa sangit na sangit ang mga arakop ka niya. Ape ka di. Anda ka di problema? Pakawanan na kumade ni Sani. Ay, ayatan ka. Hindi ka kabailan alipot. Ha? Di nakpagulimakan ti konsensya. Nadyak agpakawan kan ka. Iso nga ibagak ti dandani nagbasulak. Di ka maawatan, ay, mi. Sorry no dandani ak na ilawan. Dumagag ka ta istorya ak ni amin kan ka, Dennis. Mapakawan na ka di, honey. Oh. Tsak lang pagharup nga dagayam kasta ang plano. Ang mala. May bayamon. Sana bale. Tas sana natuloy dito apangedeng mo. Wan nga ron. Inlisinak siguro ti apo iti pagbasulak. Di ka madanagan. Tas saan ka akagura? Maawatan ka? No pa'y nasakit para iti biyang ko. Ngam ay-ayatan ka. Isa maawatan ka. Promise. Jakton aramidan ti kasyay. Jakton planon ti kasyay. Sige, umanugot akon itinabayagan nga ising-singasing mo. Amang ampuntan iti bilang tanga anak na. Ha? Agpaiso, honey? Oh, sige nga ron. Adnan nakasagana nga ampunan ta. Biyag. Di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingka agiskwilan, wan. Wananang. At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. Wananang. Thank you, ah. Alamapan ka na nako. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingka urayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama pa nag-eskwela. Sige, mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbaglakit din ata ada ugot asida kita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngamita, andan ugot. Ay, amanda. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, nagimas ti sidana. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlatang nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyakla ang amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga'y taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapay laang nga ag-eskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laang kan ka, anak ko? Wanan,
Nanang. Damag ko ngagbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. Ha, at dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, ang balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ha, ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak kon. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaunan di ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaunan mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunan. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amang ano madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, tawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wen, balasang ko. Ano kaya't yo ti kondisyon ko? Ngay karo yo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na'y kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atam ti agadal. Tapno saan na masayang ti bannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaid ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Sana libre ti gastuek, apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayama ano kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay akasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumikumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay, ado paramidak. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa,
Di yung lipatan di allowance ko, ha? Kahit itid kulay di kalban iti allowance mo, Sa baliday di, Adda pang usarak iti kwarta, papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Nauma ak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gata nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano tiyang garamat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo buya tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, papa. Di kay kadi madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan maibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya ti awag ko kan ka nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Saysayangam la ti kwarta ni papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisinak. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adto'y anak. Ipadas mo. Umanay kan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod kita anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado. Kun 80 laeng day tabag. Oh, ala, natsambaan yung nga ruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you, nanang, Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uwan, nanang. Kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to na pagtrabahuan? Tasyak to tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kuangamin, kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Grabe kami. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya.
Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin ama mirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makachinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wala, amok dayta. Nagmursang asa ko tibag mo. Wanlay ka. Iso nga ita makagatang kami itibag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Tasaan mi napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo tanakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina, tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Agraraman kayo talaga. No siyakla ti mapatulok. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Manang gundangway kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagito abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Ited mo ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day jay rot-rot ti itadyo kenkwana. Ta iso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masuro na kaming. No apoy apag-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito'y balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, Papa. Period! Papa, agsardengaksan nga agadal. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti ginana. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat ngagsardeng. Makapa-stress mat ngaming tag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man Didak kumamit pilitan, Papa. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ka. Uwan nga ron nanang. Sana napupuutan ti aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka anak ko. Makasangitak itinakaro a kinaragsak ko. May sakanton a profesional, anak ko. Uwan nga ron nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin. Tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addanton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Uwan nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, Mama? Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, Mama? Basta di mo ibagbaga. Si kala ang tinangibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni Papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, Mama!
no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga. Awan kadwak amang sukon kan kwa na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kwa na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan, nam. Kaya't nagmasorpresahan, ha? Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa met ni mama. Anya? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nukaanak na anakagiddan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay anaaramid ni mama ti kasyay. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Ngamanyatin, subad na. Ala, huston, papa. Aklunan tayong tinaramid ni mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sir Janaw, agintin kayo manan agmay-maysa. Awan, sir, bitibiyag ko. Sir, aywan kayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na tayo suti kadwayo. Sir, pagyamanan mi ti ado atulong niyaw. Agsubalit kamin to kada kayo, sir. Saan? Saan nagagsingsing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango, da kayo latan timapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papam amang saksi iti panagturpos kon, Laika. Taapay pay lang. Kayat mo tagpasikat, tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal, tapno jak maawatan ti kayat mo ang mapasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kung tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Lading hita kanak ko, nga mawanan kwartak. Nabaybay ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay? Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso napiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, papa? Kasano ti panagadal ko? Kayat ko ti agadal manan. Awagam ti inam. Tayo ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawaga kon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, papa? Kasano tayo itan? Laika,
Amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasaong amin ni papam kanina nang ti maipapan iti dayta. Nagsaya at ni papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talga na trabaho, kaya't katulungan. No kaya't mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Ha? Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a sarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badanti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Kan, lipatan mong tinapalabas. Di ka madanagan. Saan ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabaingan. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidig kanyak ha. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at ka, tao. Biyag di tao. Ay, marik na ako di pa nagkapsot ko, anak ko. Iswabilinan kayon. Kanitid ko di para kada kayo. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Agbyag kayo pa'y tinapaot. Kaya't ko pa'y kumamit ti agbiag ng mawanan. Nakapsot akon. Jakon malasatan ti kimpet asakit kanyak. Isong agsingsingpet kayo kumangag kabsat. Anyaya ti kunayong ibagayo nanang. Itit ko ti tawid yo. Biningay ko ni ti husto. Impasi kaso kiti anak ti gayam ko ti tawidan nyo. Agpada ti pan nakabingay ti basi tatawidan nyo kanyak. Di yo ko mailaklako tapno da pagbalayan nyo. Ken pagbalayan to dagiti anak yo. Basta gimbag kayo pa'y, nanang. Adda kaasin ni Apo Diyos. Di kay kumamapukawan ni tinamnama. Sa dino ngay abanda ti patawid yo kanyak nanang. Tangay ni kaloy ti buridek, kada kayo adwa. Isu nga rod ti mang tawid diti balay. Kanti dagaan na kay patakdaran na. Aging ga ijay waeg. Ni, kunak man no siyak ti mang tawid diti balay. Saan tani kaloy ti buridek. Iso ti mang tawid ditoy. Anya? Di kay madanagan, tagpada ti panakabingay ti tawidan nyo. Awan dakdakal, awan basbasit. Apay ngay, adya kabsat mo ti mang tawid diti balayo, Emi. Sika kumaa, babae ka. Kan addan pamilyam. Dinto ta ni kaloy kat baro pa'y laeng. Ay, ni kanumat kaloy ti mang tawid diti balay. Ta iso ti buridak lakay. Apay, gapo tayo so ti buridak. Isaon ti pangipatawidan da diti balayo. Sika kumaa, babae ka. Naimbag ka ni kaloy talalaki. Agaramid to iti balay na. Sika ngay.
Apay ammom ayat ti agaramid iti balay. Ay, kunak nga rod asyak kumatimang tawid ditoy. Tagnanaad tayon kadagiti anak ta ditoy. Ngam ko naman ni nanang anikaloy timang tawid. Taburidak ka no nga rod. Anyamot din tada atawin mo ngay. Adayo mo ti kalsada. Awan pa'y balay na. Mayat ko man dito itasantan nga agpaaramid iti balay ta. Bayam, takasaritak tumanan ni nanang. Wen, ay wem. Agpakaasi ka. No kasapulan nga agsangit ka, tapno masyan ken ka. Kat ibabawi na timbaga na anikaloy timang tawid di balay. Nanang, agring kayon, aldawan. Mangan kayon. Nan, apay akas titilangan ni nanang. Nakasalungay ngay mutan. Lando, lakay! Umay ka man! Lando! Oh, apay bakay? Kita man eh. Nakasalungay ngay mo ni nanangan. Nay, saan samat nga gang angas? Natay samot to ni nanang lakay. Itaray tanay ang hospital. Ay nasaanin. Natay nga rudan itaray mo pa lang. Ha? Talaga siguro agasat na matimatayan ah. Malabdamaya no talaga ngay panan. Lando. Ala, tulungan nak tayo simpata diti kama na. Taag paaramid tan itilungon na. Ha? Di ta gumatang aya. Sana yun. Nagngina. May mayat tag paaramid ta libre. Adamot kayaw ang nakasagana ang maaramid. Alang aruda. Lamayan tayo ni nanang. Tempan na mutan. Nanang, nagsapati pa ng ibatim ka na kami. Anya nga rod, aklonan mi ah. Saan ka na makarik na iti sakit, nanang? Makay na nakan. Aloy. Kasanungay. Parchen tayon anje may sataraken mo tani. Amumot nga awan makukwartami kanibayaw mo. Uwan naman ah. Pasensya kan ata ne, awanan kami ita. Naimbag tulan nung makaswerte kami itimula mi anateng. Bumawi kami to. Okay lang, manang. Mala, ingka nga rod ito doon. Noan niya ababoy ti maparte. Tapno ang muda titiliwanda. Itatanay tabunan ni nanang. Anyat planom ngay kaloy. Anya ko mangay, manang. Kastilat taa. Ituloy ko tiyagmula. Ay na ading ko awan asensum dita. Umdas lamay gatang iti masida ti masapsapulam dita pa nagmulmulam. May mayat no agabrod ka. Ha? Planok ko mga rod agabrod. Ngam pampanunutak na iti anak ko. May mayat no sikat agabrod ta baro ka. Awan anak mo. Awan asawa mamapanawam dito'y Pinas. Manang, At dati ibagbagan ni bayaw ko at trabaho ija abroad. Ni kumabayaw mo ta agaplay ngam. Kanayon mo ta maulaw. Kan adu tirikrik na iti bagina. Amang ano sana makapasa iti medical. Iso asikalaangan. Naimbagkan katawan na pulos bisyom. Di kag saksakit. Madlaw ana salunat ka. Iso asigurado ang makapasa ka iti medical. pangalak nga iti pag-abroad ko kat awan mo't kwartak, manang. Ay na. Nalakala ti remedyo dayta. Adama nuang kan bakam. Kan adapay 5 ababoy mo. Mangilako kan akadagi jay. Ta iso ti usaram nga giprocess iti papeles mo. Anya? Apay, di mo kaya ti bumaknang. Ay na, adun ti bumaknang dito lugar tayo gapo iti panag-abroad da. Mabibit ti bumaknang no ija abroad ti pagtrabahoam kaloy. Kendakkel ti sweldo iti pangisarkan ti kabsat nila kay kukan ka. Manang, Alan, umanugot kan. Para matlakan ka ti panag-abroad mo. Awam mo't sa bali ang may ranod no saan asi ka. Iso asigiki di. Rugyamon tagi pag na iti papeles mo. Inla kumbat gaya man tay baka kandag itay baboy mo kaanakan. wananti. Aramatek ngamin nga abroad. Madamati pa nang ipagnak ti papeles ko para abroad. Ah, dukas ta agabrod ka. Sa dino apagilyan ti ap-aplayam ngay kaanakan. Iti pagilyan nga yan ti bayaw ni manang ko, anti. Ah, kasta aya. Kat di panawa mon ti balay mo nga impatawid ti inayokan ka.
Una, auntie. Damanang ko pailayang tagnaid. Apay, di dagi patakder iti balay ta. Nabayagan nga agnanaed da iti balayo. May mayat metla kuma no lumasindan, tadan bukod na a pamilya. Jak amo, auntie. Awan pa siguro umtas nga ornong da. Nabisyo met nga minjay payaw mo. Artik lang nga rutan, sugador pay. Ken oray je kabsat mo, manugal samutten. Pasaray agkuyog damutten amapan makisugsugal. Wan nga rod, auntie. Ngam ko nadamat alibangan da kanulang. Addan anak da, ngam di da pay laagbalbaliw. Imbes nga ipamaysada ko mati agtrabaho para kadagiti anak da. Nabaybay andan sapayon dagiti mula da. Wan nga rod, auntie. Sayang ti puunan da ijay. Basit samat ti maapit da. Tadi damat inas asikason ti mula da. Nay, malamot gaya man, auntie. O sige, tenak pa'y aglabay ti badok. Sige, tayawid kumeten to'y ginatang ko dita istor, kaanakan. Imot-mot na niya kabsat ko. Di nakmat pautanganan. Di nakmat pauitan iti kwartakaon. Kasano kat naurnongan ti utang mo kan kwa na? Di ka mangamin makabaybayad dan lakay. Anyat pagbayad ko ngay. Amo na may takanayo na mabangkrap ti mulak. Nala, sana bale. Tatulungan nanto ang makastrak iti trabaho di kabsat ko iti abroad. Kat no maka-abroadan di kabsat ko, isunton ti pagpatulungan ta. Sa pala ko mga rod ta maka-abroadan iti mabiit ni Kaloy. May mayat no ni Kaloy ti ag-abroad ta baro. Tanusyak. Aldan pamilyak. Narigat yung madayaw no adda pamilya. Amang ano'y sukatnak. Si kakit di Tano siya kawan problema. Napudno akin kang asawa. Si kakit di Amang ano masulisog kay ti sabali a babae no madayo ka. Iso asaan langan. Kasta, ag-flight ka ni ti mabiit, ading ko. Uwan manang. Ay na, Simang putan ti visak. ay na, nagsaya aton. Kamaudyanan na, bumaknang kamatlaangan. Ha? Lalaingam tagtrabaho ija abroad one. Dublium ti panaggagat mo. Tapno ag for good kanto adagos. Padakkalom to'y balay mo. Papintasam, tasi kamo ilaang ti mairanod. Di ko mabaybay ang to'y balay manang ha. Kan nagitinabat-bati payadingon ko. Wan, awan pagdanagam dita. Adda kami kan ni bayaw mo. Saan mi abaybay ang dagijay? Padwan mi pa'y kidi Agyaman nakngarod manang. Mala, tulungan kan nga agimpaki ading ko. Kat itulod da kan tupay di airport. Ne, si kamot gayam, Amy. Sombra ka Ay nasaanan tane. Madaman samat ti dalus mo di ti balayo aryang. Wen tani italaang manen ang makadalusak. Ken sumangpet nga minda katugangak inton bigat. Umayda ka no agbakasyon. Aya, ay wen, pautangan nakman iti kwarta maryang, bayadak no may alawas. Ay, adapay mo tay sigod nga utang mo, Amy. Agbayad ka pa'y nga umuna, sakan tumanen pa utangan. Pagiddan nagto na bayadan. Bayadak to amin. Promise. Apay di mo amo aya nga dan ija abroad ni Kaloy akabsat ko. Ha? Into nagswildo si kanto ti una kabayadan. Promise. Ha? Apay, si kakaditi pangipawitan ni Kaloy iti kwartana, Amy? Wan, aryang. Tada utang na kada kami. Alan na, pautangan nakmanan. Maudin day to'y, promise. Mano ayat ti utangam, Amy? Uray 3,000 kumalaang no adda. Sige nga, Rod. Ngam ne, saan aga puta pa utangan ka kat ado ti kwarta? Saan? Tagur-urno ngak mat, Amy. Agtala ka lakin ka, iso apa utangan ka manan. Tani, amin tayo kat agkasapulan iti kwarta. Wen, di ka kadi madanagan. Agbayad akto adagos ken ka. Apaman nga agpawid di kabsat ko. Hello, Kaloy. Kumusta ka ditan ngay?
Naimbag man tay mawag ka. Nasayat mo't manang. Day off ko nga minita, isa anak kaawag ah. Agad, nagsweldo kan. Wan manang. Kaagpawit ka nga rodin atan awan ka nun tay baboy mon. Kan gumatang ako maitisukat ti bakam nga inlakom ide. Tapno dalat ta kadwa jenwang mo. Asino ta kasarsarita, Memi? Ni Kaloy lakay. Nan, kasaritak man. Kasarita nakakano ni bayaw mo, Kaloy. Adto ti cellphone. Hello, bayaw. Kaano nga, ngagpawit ka? Dapat tarimaan minto'y balay mo. Ha? Kwa, bayaw. Di mo ko matagidaksen ti kastong ibagbagami, bayaw. Tanong sana ka po kanyak anang i-recomendaken ka iti kabsat ko. Awan ka kumadita abroad ita. Iso dakkel ti utang mo na imbaga nakam ka na kami, bayaw. Iso di ka kumagim imot, Tanay, kasapulan mi ti kwarta ading kau. Kun di mo kayat mo matarimaan ti balay tayaw. Balay mo. Wan manang. Tunggalag sweldo ka, ipawit mo ka na kami. Da kami, ti makaam mo amang patarimaan ditoy. Parugyan mi adagusan no agipawit ka. Sige manong. Agpawita kinton bigat. Okay nga raw. Di mo tipidan ti ipawit mo, Tapno tuloy-tuloy ti trabaho, ading kau. At damat simmang put ang materyales lando. No kasta, paypay-swam ti imbagam kan ni Kaloy, apat tarimaan mo ti balay na? Uy, tapnawan may bagbagana. Wen ang saan tayo matamairanod ditoy, isumot aking balay. Anya nga isop, datayo ti mairanod. Kukwa tayo na ti abalay. Anya? Uray, tamayatan ti biyag na. Maawatan ng tunay ta. Agipatak der tulangan iti sabali abalay na. Ni, ay winaan niya. Awam malat maramedan nanton Tadi na tayo mo't basta mapapanaw ditoy. Tanabayag tayo mo't ngagnanaad. Wala. Kan may sa, nasing pert jay kabsat mo. Kan kabutang nak na jay. Wan matkit di Nalakalayalis dali puspos na jay kabsat ko. Malangaron, patarimaan tantoy balay. Nay, agudong kansa aryang. Saan na? Mapanak man ijay balay ti kaanakam ani Emi. Kuna na nga agbayad idikal man iti utang na. Ngamjak met na uray ijay balay. Anya, kasano ang makabayad kat gimatang dan sa iti materyales para iti balay da? Ay nagluko met day jayan. Nagkaripay abayadan nak idikal man. Nukas na, nagpawitan ni Kaloy manipod abroad. Wen, ngam inggatang da iti materyales. Ngam ingkalat tapadasan asingirin amangan no addapay nabati. Alaman nga rod nana, sapay jak kayat ti mauluulbudan. Kasano adi makautang dagijay nga agasawa. Kat minalumet ti sugalda. Kanayon kano amaabak da. Insugsugal na lang arod dagiti inutang na kanya ka. Lakit di Isu nga ingkadanunan ijay balay da balasang ko. Bareng makasingir kan. Malaryang, tapno dapang tenglam iti utang ko. Alaam pay laang tudakkel a rice cooker me. Kabarbaro dayta, ginatang ni Kaloy. Ay manjak, amangan no sa pulan ni Kaloy dayt na. Jak kayat ti makabasol, Emi. Saan? Tadi na malapagan ano daytan? Dua ngamin ti kastami. Kwarta ti kasapulak, Emi. Tani, adda pangusarak iti kwarta nga inutang mo. Kawang nga rodmot! Apay di ka makawawat aryang? Ni, apay nga agungot ka nga Kasano ka di ka makawawat? Agkakaro ba tayo? Ngam di ka pa'y makawat mo't. Inton sumarunong agpawit ni Kaloy kung nalang arudan. Nukas tamo ilaang, nasaysaya at lang arudan nga agsangot ta iji barangay hall. Hello manang. Apeng imawag ka. Kaloy ading ko, pangasib ka di Kasyanak, at ang aming nakautangak. Kat, jak nakabayad, kat ni darom nakanomatan. Anya? Apay manuti utang mo aya manang. 5,000 amin.
Pawitan nakmampay, tanay ka sa pula ka talaga. Kanjak kaya ti may darom ta kababain. Nangusaram aya iti inutang mo. Ay na, nabayagan nga utang ko, dayjay. Hindi pa ilada ka ditoy. Ingat gatang ko ay tisinsinda tayo. Sabon, mantika, kanaminan. Nairanod ka mo lang iti dayjay nga utang ko, ading ko. Ha? Oh, sige. Urayam nga rod ti pawit ko manang. Napintasan to'y balay ni Kaloy kaanakan. Nalpasan, di makulan. Balay may amin dayto ante. Saan la balay ni Kaloy? Tado mo tintirigrigat mi ditoy. Apay kaano nga agawid. Din samot nagbakbakasyonan. Sana na masapol ni tabak bakasyon ante. No agawid, gastos lang. Adun tumo lang ti kakalugaran kan kakabagyan na sumarabo kan kuana. Ibusan dala kwarta na. Anyan ti kasta ka panunutam. Apay, di ka mailiw ijay kabsat mo. Mailiw mat ang may mayat no agurnong pay. Agpaado pa iti kwarta tapno saan to ang nakakaasi. Kat da kayo ngay, awan mo trabaho yo. Amuyo asawan ti kastakin ni Kaloy. Gamda kayo, di kay maasyan iti bagbagyo. At dapay anak yun. Ni, kawang bibiyang nyo di tanante. Saan nagaputanti da kayo kapakibiyangan nyo amin na makita yon. Tilang bagbagyo ka di ti pakibiyangan nyo. Maasyanak ngamin kin ni Kaloy akabsat mo. Nasingpet ngamin unay di kabsat mo. Mabain siguro. Ay, sige, ante. Agawid kayo, nawan na sayat nga bagayo tani. Adupay taramidog. Imawag ni Kaloy, agawid ka no mutan lakay. Kasanungay, ang mga no almanan nanto'y balay. Di ka madanagan, tasyak ti makam mo. Bugta kaklabasit na jay, ang butingan. Ibagatan ton nga, agpaaramid iti sa bali a balay na. Una, ano mo tirigrigat ta dito yan? Kano saan agapukan niya ka nang i-recommenda iti kabsat ko saan anak abroad? Sa bagay matkit di agawid-awid pa'y lang amin. Baya man no agawid, gusto matkat niya. Tapno may pakamutakin kuwanan nga awan karbengan na iti dahi abalay. Awan saritaan tayo akasta manong. Kan may sa kwartak tinagastos para iti panakatarimaan to'y balay. Wan! Ngam ad-ado, tirigat mi ditoy. Ken laglagi pam, ano saan agapukan yak? Saan ka naka-abroad? Kabsat ko, yan ang tulong ken ka maka-abroad. Hoy, di nagpailamam mo, Kaloy. Ha? Ala, di kan sumungbat, Kaloy. Di mon kontraan ni bayaw mo. Among matday ta na makaungat. Talaga ang makaarami di sana nasayaat. No kasta, talaga saan kayo pumanaw dito manang? Talaga nga almanan yun ti balay ko. Ay na, itad mo ka din kada kami. Uray tabaro ka. Awan pamilyam. Agi patakder ka langan iti sa bali. Ala nga rod. Alak lang dagiti kagawak dito'y pumanaw manang. Ay, pasensya ka na, ading ko. Sapay ko matamawatan na kami. Ipagpagapumlatan ka dagiti kakaanakam. Wan. Oh, ano nga? Di nagbutang lang tilo ko. Oh? Bilibak nga rod kan kalakay. Nagbutang nga dagos kan kadikabsat ko. May sala asawom. Inakukos ng dagiti gargara na. Agpaiso mo timbagak. Rombeng lang ang muna ti agbayad iti utang na imbaga nakam. Ang napananangatan ngay. Di mon problemaen na ita. Ado ti kwarta na. Makagatang nga dya iti bukod na abalay. Naimbag nga orasyo. Da kayo ti caretaker ditoy? Ha? Anya caretaker nga ibagbagamat. Balay mi na ito'y. Talaga gaya manatangsit ka. Agpaiso tinaydanon kanyak.
Ipatangkan niyo abalay yun na ito'y nga oraysan man. Ha? Apay, sino ka? Siyak ni Delilah, tinakagatang iti dayto alote, agraman to'y balay. Ha? Nene, anya nagata nga sasawam mo? Ato'y ti papeles, pamanagnak, anagatang konday to'y alote kan balay. Anya? Isola di kita nga pumanaw kayon ditoy, tawan karbangan yung agnaad ditoy. Nagatang konday to'y alote kan balay. Kasano itan nga awan pagyanan tayon lakay. Sikamot kami. Di mo inasikaso at dagos ti papeles ti lutay. Jakmat amo anay panagan gaya man kan ni Kaloy dayjay. Iso kampantiak. Di ka mo tagpampanunot. Agi patakder talatan ay ti kalkalapaw ta iti tawid ko adaga. Pangalaan ta ko may ti kwartang aramaten tangay. No kayat mo, agparamid kay ti kalkalapaw. Tay nakagsapol iti trabaho kiti Manila. Panawan na kami? Kapilitan tapno da kwartata. Makamukan karag iti ubing. Pasensya kayo no'y naramid ko ti kasjay manang. Kasapulak mo't namin ti kwarta, tapno makagata nga kiti pagbalayak. Pakawanan na ko maading ko. Nagbali na kapaspasurot iti asawak. Sorry. Pakawanan nakmat manang. Sapay ko mata maawatan nakmat. Awanan. Insukat na kami ti asawa kading ko. Ha? No kasta, saanan ang nagawid ni Bayaw? Saanan. Tada ka nun sa balya pamilyana. Nakasapol iti adda mabalin na babae. Anya? Kasi kami mat kadagiti anak ko akakanakam. Kasano kami pa yan ita. No kayat mo, ikan kay ti pagpuunam nga glako iti kumkumpurme. Tapno adamot pagsapulam manang. Tadyak may ka rin mo matulungan kay ti agnanayon. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Ta sa anak ang nagkurang ken kay ti kalabas. Amin na kidawam, inted ko. Isong agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Kan idyamon ti bisyom. Agbalbaliw ka kuman manang. Nabayagan na jak nagsugal. Tawan kwarta kading ko. Aglako kay ti merienda tapno da pagsapulam. Kanuan gayam. Agsubli ak iti abro dinton umay abulan. Ha? Kasanon nga ti balay mo, di awanan agnaad. Da kamin at ag-caretaker. Addan nakasaritak nga ag-caretaker dito'y manang. Iso ala dingitek. Ha? Di ka madanagan. Tung palak ti karikan ka. Ikan kay ti pangrugyam, takasimat dagiti ka anakak.